Kuyinjabulo lenkulu ukuthi utinike isikhathi sekudla sinkwa sasezulwini. Nami ngiyajabula kukulethela sona si-fresh njalo ngelilanga. Encwadzini yaJakobe sahluko 3 verse number 6 lapho iBhayibheli lithi lulwimi lungumlilo, lulive lebubi, lulwimi lusitho lesingcolisa wonke umtimba. Lokhela yonke impilo ngemlilo lolunyekwa sihogo. Utawukhumbula emagedele ngikhuluma ngawo la khona sitha singena khona. Linengi lethu kuyenteka silwe naSathane lesingamati ukuthi ungene kuphi ungene nini. Kepha uma singati kuthi masikhuluma sitha singangena. Ngetinto lesitivako ligede lelo, ngekubona tinto letitsite ligede lelo. Ku-Adam na Eva sitha safike sakhuluma weva, samkhombisa sithelo wabona, samsita ukuthi akadle wanambitha ngemlomo wakhe. Kusukela lapho impilo yakhe yashintsha. Wahlukubeteka, simbona acala kuzabalaza azama kubuyela esimeni sakucala. Kusho ukuthi sitha ngeligede la singena khona ekubukeni, ekuveni nangemlomo. Sitha silumeka umtimba wakho uthi khanze u-tormented, uhlukubeteka. Ngiko labanye kunetinto labatikhulumile labanye njengalokhu iBhayibheli lithi lolwimi lunemandla ekufa newekuphila. Kungako labanye bakhulume tinto umtimba wabo walumekeka ngekugula, walumekeka ngekukhathateka. Lulwimi ngila sitha singena khona sihlala sifuna nje sigadze emagama lo wakhulumako. IBhayibheli lithi umuntu ngemavi akhe uyalahlwa, ngemavi akhe uyakhiwa. LiBhayibheli lithi kungaphumi livi lelibolile ngoba sitha sinjengembungane, emadimoni anjengembungane agadze lokubolile. Makuphuma lokubolile uyati ukuthi la kubole khona akuhlaleki, bantu bayakhwesha, kani futhi into lebolile ingiphoyizeni emtimbeni wakho. Ingaba ngiphoyizeni nasemtimbeni walabanye, etimpilweni talabanye. Ngiko uNkulunkulu athi lingaphumi lelibolile ngoba li-attract-a emadimoni. Kungako ungakhanza ukuthi ekhaya nilwa nemadimoni njalo, empilweni yakho awukhoni kulala kahle, awukhoni kucabanga kahle, ulwa impi yemadimoni ngoba kumbe leligede leli ngemavi lo wakhulumako le abolile enda sitha sihambele ngalapho. Kungabe kusesontweni makukhulunywa amagama labolile le langagcwali umusa. Enda kube lukhuni kuhlala lapho sibe ngiphoyizeni lomunye nakulomunye. Kungako tindzaba tinengi tebantu labake bakhuluma, akhulume lomunye athi ngiyatenyanya, angiyotitsethelela. Ngekuva lawo magama emadimoni alethe kugula lokungayi emuva. Lamanye amagama wakhulume kulomunye uthi uyathi uyangenyanyisa, uyathi uyangigcina, uyathi usichefe kimi, uyathi ulibele. Kude umuntu longenta tinto tiphindze tilunge njengami, noma usho lomunye utshele lomunye ukuthi kude wena loyo kukwende kulunge. Lawo magama akha simo lesibolile lesiligede sitha lesithi ngaze ngabonga nangivulela ngidawungena mahala kuleli gede ngihle ngilanza nalabanye bakithi. Njalo malivuleka leli gede sitha silanza lamanye amadimoni. Yebo, mawukholwa ngineliciniso ukuthi you are never possessed, akangeni lamadimoni. Kepha kufana nekuthi kula endlini letinto tidlala latulo emathayileni.
mangabe usekhathe endlini, tinyoni tiyagijima tiyagidza la etulu endlini. Nesitha mangabe ukhuluma lokubolile utawuva umsindo waso, hhayi literally, hhayi mbamba, kepha kunetinto letawukhombisa ukuthi hhayi sekunelunyawo lwesitha la. Kungakho-ke uNkulunkulu athi awuvalwe lo mnyango. Kanjani? Ngekukhuluma emazwi lagcwele umusa. Ma ukhuluma emazwi lagcwele umusa, moya waNkulunkulu uhambisana nalawo magama lawo, ahlanyele kuphila yena. Mangabe kuyendeka kumbe sesangena sitha, ngiyakholwa ukuthi ngemusa waNkulunkulu utawufunza emagama latawuministerisha, latawuletha kuphila ente Moya Longcwele abe sekhaya empilweni yakho, ekhaya, ebandleni nasemsebentini. Kanzi-ke futhi libone leli gede bese ulivala ngci kuze kuthi isitha singabi nenkhululeko, siphike kukuhlasela nawe utothola kuphumula ngoba ligede livalekile. Amen.